Enjura y'umuyaga n'ihunga egwira mu kirere cya bushesheri izuba umugombora yarwo no West mu district ya Ntungamo esigira abaturano bacura bwanyuma yo kucekereza ibintu byabo enjurezi ebirejwire mu muyaga na n'urubare kandi ebihingwe birumwe ntoke umwana na n'indije misiri byone bisigiro wishe butaka nyamwe bazanjure gwiye mu gihe bwa shanki 10 umuyaga urubare amajuga ashenyuka tuwa ikatimba cyane cyane amabati y'ibirahuri mwere bisebo turenda ngo nibora kama baitu ushemere kureba kuko atugira amabasha nagwa kutumara tweza kura kahunga mwe tukoreki enjure yizire no muyaga mwinji urubare rukiziramu rukatutera kakorogoto turya hatwe inamirire tushobanjirirwe abana bitaho ko batazitwine bishemwe bari mutugirire mbabazi turi kubi enjura hona ekohoki n'amatungo agarume mpuno embuzi ente hamwe na n'enkoko empunu zafa ezizibyo mushaka embuzi zafa enkoko biri kimwe cyone cyo kiryo mwisha cyo nakifiye na n'enjura nangwa zikambukire abenjo mukazi omukereni nawe ikambukire yagenda yaho amabati eshenyera amashomera abiri agarumuka Korogoto Primary School hamwe na Rukono Primary School kandi tekomeraho esigire yikara ebitara harukon Health Center ya Kashatu na Lokcho waya z'amashanyarazi. Student gwiso muyaga yes konka this is extraordinary really waza muntu waburisha nko muntu wakakorogoto eyindi mutuze norebera kimwe ngo muntu arabatine ngo gampango atarije mukakaza kupaka sahande tarize kurisha abana n'abana tubarishe kushoma urubare rusisiro mwana gwitu ubuto bwa muhogo no bureba ibintu byona birya hansi tinde kisigireho nitushaba government ngo tuyambe nk'abantu bayo nk'abantu bishwe keki abatura abasisikarirwe ibintu byabo no bashaba government okurabira mu bebembezi babo okubahwera ngena hate n'ibicuni nembere gumire munonga etakwetenga kiremwe yo buhunga etakwetenga kiribiri mwana mutuyamba isobushaho ko family nipango munonga government yane tuyamba ebaririre kayo muntu abantu abayine ebahereze cyo kurya konke cyo kuretera kiremwe yo buhunga kiremwe y'ibihimba tibikatuyamba bijukuru banyamwe neza basibiramizi tine cindateke cyo nanorere tinwine bishe mama nebafu nempunu yanje rirejenzire mbuzi zona zaje ndire bishubitenzire ekiyungo muyaga gucitwire ebyari 13 nibyo biteganisiye bwe kigwereze iki konka hatingereze honare kuyaheza kuntera kahima mugabe Moses honare yanja ngo ungezeho manyisa bakiya person RC1 zobona basisikarirwe ibintu byabo bahandika abantu bahandike umbare guryo muri yejoka n'ibintu bisisikire umugandi abatura mu cyaro cya Cyubu umugomboro ya Kisita mu district ya Kakumiro nabo bashubanzirirwe bwanyuma yo mweje muri okushambura amajuga batura inzu ndi mama bati kamwe kabambutse garagara hagaze bati misiri mfite mizima yose yashishikaye kandi murako ndi umukeye kurusi nishoboye urutoke rwanjye rwagwire enje yanjye yabambuka za muhogo zagwa ibihimbo byatego rubare tine kinyene Abdul Kamwanga n'abatura bandi nubagira ngo hatano barara hero ndara hero umuyaga gukiza kashaha 3 gwatere inzu nasigara hero tinyina ho kurara tinyine cyo kurya n'icyo abana titwine cyo kurya titwine ho kurara nyene ubwana bwa njobu entoke zihirimire za mpoko za kuko mu itaka nebihimba byone njura yabizinga zinjire byitubere kwesigira ngo nituza kurya njo yanje yona yashenyagurika yawa na hati tinyi naho kunyama ndiyo ndi kubona bunandi n'abana aba nubatakira office y'enganzi yihanga okubirukanjirana n'ubuhwezi ati nyonesha bo buyambi kugira ngo mutwirukangirire juba turebe hite enjo akwazigizire muna kuraka zindi zashenyuka mwazireba twinaho kurara mutwatireho nitubashaba boza mutwatireho n'umutima gumwe abebembezi bashaba abantu kubyara imiti na no kurinda je byo bahangwa nyina amasiko buhereza bwija nibuza kutukorera engere y'ubukorira abandi kandi twine mu prime minister witu ari kuhereza bona aba Uganda yona twine amasiko ngo naba baferirwe ibintu byabo naza kubakorera mugezeho musimbe miti ekiyaga ekikututera
ntabwo kushangwa ati twine miti kandi emiti mwamurasimba musimbe emiti era tugasira emiyembe za vakedo ebira tutangire kiyaga kandi tukashobora tukihamo sente n'abana bitu bakaryaho ngwe turashaba gavumenti yagezeho kututeraho uburyo kureba ngo yatwatiraho akwembera ati yabire nungi abantu bari kubi yananka misiriyo natara umusoro gwasigira gwemerere. Aha bwa TV West inde Elias Rutugusa na Ambrose Nuwagaba Katoto.